Yeah, sanibonani guys. Okay, lana uNokuthula lo wakamlambo. Bambiza Thula, sabanye bambiza ngoThule. Okay? uNokuthula ke wenza ini? Wenza lokho okubonayo njengoba umbona ebusweni bakhe enjena. Wenza lokho okubonayo and then aphinda yenza installation yekeni level yayibhedela indala. So mase eyenza namazipho, efake namalayish and then uyakhona nokuqhina but ukuqhina ke hey bangiqeda amandla abantu indaba zokuqhina nje sengiyakunqenakela but singithandela nje ukuzenzela lezi zinto zabo ma installation, makeup, ama nails, amalayish, right? So ke guys, indaba ikanje. Ngisacela ukuthi kulaba abantu laba mina ngibuya kwaHlabisa, okay ngichaze nje kahle, ngibuya kwaHlabisa eHlambanyathi. So kodwa ngiyahambela noma ikuphi lapho umuntu angibiza khona. Kuba iphake kusepokotweni lakhe ukuthi ngiyenza kanje senza kanjani, okay? Iba njalo ke. Nemali ye transport kwamele ukuthi wazi ukuthi mawukude siyalekelelana lapho. So yeah, ngiyacela guys ukuthi last year last year bekufana nenze nje into engekho right guys, leyo ukuthi ngiqhamuke nje senithi nje manje sicela ukuthi uzosenza ini mangasizi futhi nigcina ningibheka njengomuntu omubi ngathi akalenze ibhizinisi lakhe ngendlela, kanti kufanele ukuthi sicabangelane ukuthi mina ngihlala kude noma ngabe ngihlala eduze, nginama plans wami ngempilo yami, nezinto engizenzayo, kunabantu futhi engisuke ngibenza. Hayi ukuthi nje umuntu kumele angibhukhe kusenesikhathi, okay? Ungibhukhe kusenesikhathi ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngedate ukuthi ngiyakwabani. Nakhona futhi mawungibhukha bamba ilanga lakho ngemali ngedeposit. Okay guys, ngicela nje ukuthi singaxabani kulokho ngoba kuyaye kwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi uhambe sewuyokwenza abantu, mawuqeda ukwenza abantu abasakhokha abantu, sekufanele ukuthi ubalandelele, usuhlezi manje emzini abantu kuyoze kuphela umcimbi kuyimabe kunikeza imali. Kanti guys nisuke nazi ukuthi umuntu manimbiza ukuthi azonenza into vele kumele nimkhokhele. Ngicela nje ukuthi mawazi ukuthi uyangidinga mangifika nginenza. Ngicela nje ukuthi sihlukaniselane lokho kumele sihlukaniselane ngakho ngoba nami ngithi ngiqeda ngizwe sengikhathele sengidrainekile because umsebenzi uyagqilaza. Omunye ngawuthatha ngathi ulula, uyagqilaza guys. Ufaka abantu amazipho noma ngabe kuthiwa wenza makeup, maybe wenza abantu abawu10 makeup ngesikhathi esi1 lapho uyasheshisa. Mangiqeda vele ngisuke ngikhathele. Kwesinye isikhathi futhi ngihambe ngiyokwenza ebusuku abantu amazipho, ngiba install ebusuku, maybe makumshado ekseni ngiyaqhubeka ngenza makeup ngovivi, angilali futhi hayi ukuthi ngithi ekseni vele nje ngisuke ngiqale ngayizolo ntambama kuze kuyosekuseni ngiqhubeke futhi ngimile ngiyasebenza and then mase ngiyacela nalabo basuke beqhamuka nje emasayidini guys becela ukuthi inkosi yami ngisacela ukuthi ungenze nje ungithi hlwi guys ngisacela ukuthi niyeke le nto lena, angithandi ngoba nami ngisebhizinisini and izinto ngiyayithenga, ziyabiza izinto ze-makeup, ziyabiza izinto zamazipho, ayikho into cheap kule nto le. Mangathiwa ngiyanithatha ngihamba nani ngithi sihambe siyothenga niyobona ukuthi hayibo lo muntu kanti ukhipha imali engaka, akusikho ukuthi ngiyathenga nje ngingena kuphi lapho enijwayele ukubona khona izinto ezicheap. Ngeke uthi wenza abantu i-makeup uma ubenza nge-product ebhedayo ngoba ekugcineni usuke ufuna ukuthi kuphume into enjengalezi. Ngeke iphume into enjengale nge-makeup ebhedayo guys, nge-product ebhedayo kuphume i-makeup enje, angeke. Ngiyala. Anyway, yabona ukuthi izinto ezivakwela ziningi. So guys ngisacela sihloniphane kulokho, sikwazi ukuthi silekelelane nje ngendlela. Ningibhukhe kusenesikhathi, angazi noma ndisuke kukhona abanye kuyenzeka futhi ukuthi sebephoqwa abanye ababaphoqile mase beyaqala bafuna ukuthi bezophesha ngami. Guys akukho mnandi, ngiyacela nje ngicela nje ukuthi sihloniphane. Excuse me, uma uthemba umsebenzi wami ngicela ukuthi or uthanda ukuthi ngikwenze, ngicela ukuthi ungibhukhe kusenesikhathi, ngizoza, angilenzi iphutha, ngimake sure ukuthi ngiyeza. Mawukuthi kuzoba nomshado ngifika before umshado ngayizolo kwakhona, ngizona uqala nginenze, nginike isikhathi sami sonke. So ngisacela nje ukuthi before niyoshaya idebhu nani nabakhaphi guys nibe seningikhokhele ngihambe ngiyophumula. Mina ngivele ngisuke ngingasekho nje ekuthenini ngizobuka umcimbi, ngisuke nje amandla wami engasekho guys, ngisuke nje vele ngiyacela guys, ngenxusa lapho guys, ngiyabonga. Amanamba wami ke
akhona la ku TikTok na Facebook, akhona ngine-page ku Facebook, nakhona uThule Beauty Bar, Thule Beauty Bar. Mase kuba i-personal account ke ka okuhle kungomsazwide. But na ku YouTube ngikhona, na ku Instagram ngikhona, same gama. So guys, please ngicela support yeni, ngibonge kakhulu last year.